benih montut sandal ku tak ngetek dente bi malaikat Israel tadi keluar tabung ke dalam katoe celoke Kanjeng Nabi Idris tore sepleman naik kok ada tak nyempit cek lah ngetek abit tak etemo pas malaikat Israel tuli ngadep da ajuna Allah tak langkong Gusti malaikat Israel pangki elang kok swarga enje tak elang ruah katina apa Gusti ngetek kok pola isariya Gusti enje tina pola pernah jeriai kok ya bener karo pernah terus semakin tak diktoron pada swarga Kanjeng Nabi Idris kan mila peneka ongkena Kanjeng Nabi Idris dek langit tak bisa nyamain Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga ongke dek langit tatkala na ibung tabung bireng kaper Yahudi seesedena teletak maki peburuan pas yang ben Allah dek langit juga terus semakin tak diktoron kan mela peneka ongkena Kanjeng Nabi Isa dek langit tak bisa nyamain Isra Mi'raj mon Kanjeng Nabi Muhammad ni lain lakar onceng bi Allah pangeran ngonceng Kanjeng senikan cik ngormata pangeran padahal Kanjeng Nabi ni kiai na pangeran apa kebulan na pangeran kebulah kalau ngonceng kebulah ni kalau cek ngormat tak pangeran Kanjeng Nabi Muhammad ni jemput ketelem mana jemput bener pertelon kenting jong malaikat jura jetok ketelok malaikat Jibril, Mikail, Israfil saya jemput lengkap di kendaraan nak dari swarga senyama buruk seni kena yang cengong-ceng ni Habib Bakar ada motor kendaraan benda TV gelak kita keluar lalu luang bensin mon Kanjeng Nabi tak peluang napa pak bila depak da ajuna Allah Kanjeng Nabi bener karo ka angka Kanjeng Nabi bener karo sangu pataberi bu marah Muhammad minta apa beun seni kan ada di tuan rumah nih kak reng kenting ada reng bermataber karo deki bila preman sangoen sabab amplop gelem jeria tak gelem leceh iya mon Kanjeng Nabi pataberi tatkala Kanjeng Nabi depak de arsya Allah fakharra sajidan Kanjeng Nabi nyongkel asujud Allah pas lentu arsya Allah polan tak bebeh nadei sujud te Kanjeng Nabi teretan kan mila penika pangeran tuli adebu qala irfa' ra'saka ya Muhammad wasal tu'ta tuli paung kecetak beun dari sujud te ya Muhammad lapas minta beun sakelarah tak kira tak ibrina ben sengko iku wah minta beun duma tak tepak Habib Bakar siapa tak beri ngak nikah umpama dah pas Habib Bakar siapa tak beri marah Abu Bakar minta apa beun lepas minta sakelarah saya kata rodan gula nikah sepilih pak terus apa kok terus jadi malaikat maut cabit-abit 10 hari saut beres kenting nikah beres tak beres beres tina sebur-lebur maksiat dia kada aki bingko
Make benih bektona le tebu abing kau. Ti nama tak tomat. Pokon mon bedereng mati mendadak ya ji dah. Keng Kanjeng Nabi tretan. Make peta beringane kenapa Kanjeng Nabi terus tetirato terus kena potona tele are kiamat. Punten. Napa Kanjeng Nabi terus sekte digdejeh mondraguna kedot kekot-kekot dua tedas tapak paluning pande punten. Napa Kanjeng Nabi terus soki paling soki na orang salam dunya juga pun. Napa Kanjeng Nabi terus bine seruat. Aduh. Orang bine makai ratina yang napa bila umur 40 ada lah. Ti nama ece moy galian singsep penarik. Benih sajen seret sajen kombor. Benih sampian bu seporan bu. Reng bine. Ku tak orang genting saya minta akiban Allah. Punten Gusti gula tak terlalu pangkat, tak terlalu kedudukan, tak terlalu dunia, tak terlalu jabatan, tak terlalu kesaktian. Keng saya keteroden gula katipun penapa dan gula bi umat dan gula nikah tetiaki orang saya selamat dunia, selamat dunia akhirat. Aneka saya pentabu, makai soki mau tak selamat. Tina makai tak soki kau selamat. Pasal nomor 2 minta jember legeh dedena bunga atena seneng ate. Ani kasih ketero Kanjeng Nabi. Ya mon jadi ya saya ketero beun Muhammad engkau tak bisa abri apa-apa keng solat 5 bekto jadi lakone beun bi ummat ta tangkung beun bekal teti orang selamat dunia akhirat. Ebriin dede saya jember saya legeh, ebriin ate saya bunga saya sen. Kan mela penika orang solat nika dede na jember. Dede na kebu seneng ngetok andi PC seneng tadi PC ya seneng cek sholat andi lake bunga tadi lake bunga andi anak seneng tadi anak pokoknya seneng ngetok kok andi otang seneng tadi otang ya seneng. Aneka orang selebur solat dodona jember legek. Paling saya tak solat nih dodona selekok, dodona pecok, pek. Tak neng ketampanan musibah sekuni ada lah. Putus A. Aneka bu orang mau tak solat bahaya. Nyak bunuh diri. Tetangga gula bu nak kena SMA pacaran benih bekanan saya kita pentak pacaran sir-siren jane gayep anak pas itu bekto bu tak kendek ibi prabun na bu tak oneng cok penapa bu bingung posang derin bingung derin posang di budina ku tak minta ede ke sepur. Ya Al-Mirjatu ada mate topas saya kalau tak igendai pacar sir-sirna bunuh diri sore boleh penasaran nga apa aja mak tele bunuh diri ngarah mapan ngarah sare bi gule tepaki bu ada biasa. Imun karo ngaji ya jangan gula rama tak nyari ke genting. Genting minta prabon sing ngak napa saya tak mangki ya. Thank you bu.
paling banyak Prabon genting nih kaceleng molos. Deden aslekko pek copek polan tak so Jogja nih kapak beda dokternya mana dokter Yap soki pak spesialis mata bine na orang bledeh ilung lanceng bu tak ingat ilung ambian orang kenting ilung tak ingat jempu aing kening penyak salah pepek mercat pas elong buru daereng senekan ni ngalem mata odi tak ning salah sekuni ngampul tak ning salah sekuni mengget de emak ase mercat ya yang kita yang biasa dalam rumah tangga nih beda tokar thank you pak atokar saya bini ngampul buru ke negara bledeh arapora saya laki seporan nale pada beda salah beda lopot beda kelero lebet sorat beles pun saya bini enje kan kau tak boleh pole engkau alaki areng lain makai beun nyari bini lain cek ngarapan kau iko sebenarnya iya le jadi anu le anja tak ndok sekali bu saya bini abuh dorin bingung posang celareng soki andi pistol tibi ku tak cetak ka tibi pacentar ternyata nabu yotak tadi semejo marah tak ikan de ibinena bunuh diri ya moneng genting celareng sholat tengki pak pas tak ikan de ibinena ekone eta gelem abo arason nyare boleh tengki pak mereka ngerejan boleh anak mana ku nasi toron mesin aneka baru karena orang sholat kan mila penikatore bini ben anak ni kapakon sholat thank you pak mak le teti orang selamat tunya mak le andi dede se cemper se leke ate se bunga se sen Allahumma ke para hadirin kerana penikah sekadar saya bisa iaturaki teretan moga-moga bermanfaat dah terus lagi dah terus ki alhamdulillah kisne kasih tegaan tak tahu kebayaan orang beda salah beda kelirunya unsur pura sejak banyakan wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.